Thank you very much for coming. Thank you very much for coming again and again. This is the last session where I will take the floor, and I want to thank again the organizers for welcoming me, and I want to thank the organizers for having been clear that we should focus on 3 subjects. I've never done that before. Usually I talk and I mix everything. This time I was asked to be disciplined. First you talk about education, then you talk about community, then you talk about economics. Kõigile, et te tulite ja tagasi tulite ja on tõeliselt tänulik korraldajatele ka selle eest, et nad selle niimoodi üles ehitasid, et 3 teemat on eraldi. Kõigepealt paluti rääkida haridusest, siis kogukonnast ja nüüd majandusest. See nüüd on siis täna 3. Te esimest korda tema elus pika esinemise ajaloo jooksul on see niimoodi. Tavaliselt lähevad kõik teemad omavahel segamini. But they indicated nevertheless a bias. Talk about education, I get 1 hour. Talk about community, I get 30 minutes. Talking about economics, I get 1 hour and 15 minutes. So I can see that they really wanted me to talk more about business than about anything else. Aga ja mingi teatav rõhuasetus siin on sisse kodeeritud, et hariduse osa oli tund ja kogukonna osa oli tegelikult isegi 20 minutit ametlikult ja majanduse osa millegi pärast pikem kui tund. Nii et järelikult räägime siis ärist. So let's talk economics. And it comes, of course, close to my heart because I'm trained as an economist and I dislike the economy. Et jaa, majandus on muidugi tuttav teema ja ma olengi oma hariduselt ju majandusinimene, aga majandus kui selline mulle see ei meeldi sellisena, nagu teda õpetatakse. I have worked for 30 years of my life. I'm 70. I have worked 30 years of my life for the green economy. Ma olen 70-aastane ja 30 aastat oma elust olen töötanud rohelise majanduse nimel. And at some point in time, I became so frustrated with the green economy. Ja ühel hetkel sai mul sellest rohelisest majandusest tõesti mõõt täis. Why? Because I realized that what we were asking of the people to make the green economy possible was unfair. Sellepärast, et ma sain aru, et see, mida inimestelt nõutakse, et selline roheline majandus oleks võimalik, et see oli täitsa ebaõiglane. It's unfair because everything that is good for you, everything that is good for the environment is expensive. I mean, who invents an economy where the good is expensive and the bad is cheap? Sellepärast, et kõik, mida selleks roheliseks, tervislikuks ja heaks siis peeti, oli kõik kallis inimestele. No ja kes peab olema nii rumal ehitada üles selline majandussüsteem, et kõik hea on kallis? So there is only one option, it fails. Because it means that we only create a healthy and a sustainable economy for very wealthy people. See on juba ette määratud läbi kukkumisele, sellepärast, et me arendame sellist majandust väga rikkatele inimestele, et just nemad oleksid terved ja õnnelikud. So I asked myself the question, how did we fall into the trap of promoting the green economy as the sustainable economy? Ja siis minul tekkis küsimus, mida ma endalt küsisin, et kuidas me oleme sellisesse olukorda sattunud ja sellises lõksus, et me arendame jätkusuutlikkuse siis musternäitena seda laadi rohelist majandust. I realized the trap that we have created for ourselves is to believe that you are competitive. You can compete. You can sell your product on the market when you're cheaper than the other. Ja selle lõksu põhitõeks oli see, et sa oled edukas siis, kui sa suudad oma toodet turul odavamalt müüa kui teised. So if we want to be cheap, obviously I cannot pay my workers very well.
Because once I pay my workers very well, I'm expensive. Obviously, I cannot take care of the environment. Because once I'm taking care of all my waste and I take care of all the damage I do in the environment, I'm expensive. And third, I can't pay taxes. Because once I'm forced to pay taxes, I'm not competitive because the others don't pay taxes. So, to be competitive, I have to pay low wage, I don't care about the environment, and I don't pay taxes. Ja mis ma siis pean tegema, et ma saaks kõige odavamat kaupa või teenust pakkuda. Ma ei saa inimestele hästi maksta, ma ei saa keskkonna eest hoolitseda ja ma ei taha ka maksusid maksta. Lihtsalt teist võimalust ei ole. How is it ever possible that then we create business schools? And in those business schools, we teach this to 1 million masters of business administration every year. Ja kuidas siis on võimalik, et maailmas on loodud nii palju majanduskoole, kus õpetatakse, koolitatakse tuhandeid majandusjuhtimise magistreid iga aasta sellise mõtteviisi pealt? So we have an economic model that is backed up by an education model. That means for the past 60 years, we've been trapped into an economy where we think it's cheap, so it is competitive. Nii et me elame siis ühiskonnas, mida juhib selline majandusmudel, mis on üles ehitatud sellele, kuidas olla kõige odavam ja selle aluseks omakorda on haridusmudel. Ja see kõik on selle aluseks, kuidas ma saaksin olla siis kõige konkurentsivõimelisem. Muidugi oleks väga abiks see teine mikrofon. Kas keegi suudab käia ja tuua ühe mikrofoni? So, my assessment of this reality is that no community, except for the big industrial centers of the world, no community will ever produce anything that will ever get to the market. It means we're killing communities. We're not just promoting big economy of scale. No, this strategy eliminates community. And that's what we've seen all around the world. Ja see kõik viib välja selleni, et edukad saavad olla ainult väga suurte süsteemidega opereerijad ja see ei tähenda mitte, et selline suureks skaleeritav majandussüsteem on soodustatud, mitte ainult seda, vaid see tähendab ka seda, et kõik väike ja kogukonna põhine lihtsalt sureb välja. So early on, I started realizing that the green economy protecting the environment is dead end. Unless we change the economic model. But who am I to change the economic model? Nii et ma räägin siis sellest ajast oma elus, kui ma sain aru sellest, et selliselt üles ehitatud roheline majandusmudel viib ainult ummikusse. Aga kes mina olen selline üksiku majandusinimesena, et üldse midagi sellist öelda? And then something very miraculous happened in my life. I saw an advertisement of Apple Computer. Maybe you've seen the advertisement as well. The Apple Computer ad says, probably the only people who can change the world are the ones who are crazy enough to think they can change the world. And I said, yes, I'm crazy enough to think that I can change the world. Ja siis ma sain aru, et ainukene asi, mis siin aitaks, on, et seda majandusmudelit ennast on vaja muuta. Ja siis juhtus üks huvitav asi, ma nägin ühte Apple arvuti reklaami. Ja see reklaam ütles, et sa pead olema, et vaja on ainult sellise piisavalt hulle inimesi, kes arvavad, et võimalik on maailma muuta. Ja siis ma sain aru, et ma olen selline piisavalt hull inimene, et kui ma olen piisavalt hull, siis järelikult on võimalik seda maailma muuta. And I asked myself the question, what would be the condition for a small economy to thrive? Not to become autarkic, not to become
thing is from me, made by me, and is here for me. No. By living with a very different perspective, things don't have to be cheap. But I, as an entrepreneur, I will generate something that brings value. ja siis ma küsisin enda käest, et kuidas on võimalik, et väikesed majandussüsteemid saavad toimida, et nad ei pea toimima selle peale, et ma olen kõige parem tegija, mul on kõige ägedamad tooted, nad ei pea olema üldse sellisele mõtteviisile üles ehitatud, aga et mismoodi on võimalik lisada väärtust ettevõtjana väikeses süsteemis, mis oleks elujõuline. So the first rule I wrote for myself is that you generate value with what you have. It's simple. But if we agree, if you, let's say Tuma, you here, you decide that you're going to generate value with what you have, the first thing you have to do is discover what do I have. Siis ma hakkasin üles kirjutama põhimõtteid või selliseid reegleid, et mis sellist majandussüsteemi üldse võimaldaksid. Ja esimene asi, mille ma kirja panin, oli see, et ehita see asi üles sellele, mis sul juba olemas on. Kui me nüüd oleme Setumaal ja vaatame, et mis meil olemas on, siis kõigepealt me peame aru saama, mis see on, mis meil juba on. And of course, I come from the outside. I see things you have, you know you have, but you didn't realize you have. You think it is obvious, but you don't turn it into value. So your have has to turn into an imagination of what value can I create. Ja kui mina tulen kõrvalt vaatajana siia Setumaale, siis teie jaoks on ilmselge kõik see, mis teil juba on. Aga mina tulen vaatan teise pilguga ja siis ma märkan seda, et osad asjade puhul te ei märka seda, et kuidas seda, mis teil juba on, tegelikult majanduslikus mõttes väärtuseks pöörata. So I am not substituting something that is cheap with something that is expensive. That's not the proposal. The proposal is that I'm discovering what I have and I'm going to give it value. Because once I realize it has much more value than I thought it had, then the community starts coming back to life. Et ma ei räägi sellest, et me odavad asjad muudame kalliks, üldse mitte ei ole sellest jutt. Jutt on sellest, et kui me anname sellele, mis meil juba on, majandusliku väärtuse juurde, siis ühtäkki ärkab kogukond ellu. Now, you can't tell that to people in Paris or in Tallinn. They think that you're out of your mind. You can only work it with communities that are in the periphery. Communities that realize that if we don't adjust, we're not going to survive. And unfortunately, we're being told that the world is going to urbanization. No, most people don't want to live in the urban areas. But that's where the jobs are. So that's where we move. Ja seda juttu ei ole mõtet rääkida Pariisi inimestele või Tallinna inimestele, seal see ei tööta, et seda juttu on just mõtet rääkida äärealade inimestele, et nendele kogukondadele, kes elavad kaugel sellest keskusest, kus kogu elu ja töömaailm käib. Aga miks inimesed lähevad sinna linna, et meile räägitakse, et maailm linnastub? Nad ei lähe sinna mitte sellepärast, et nad seal tahavad hirmsasti elada, vaid nad lähevad sellepärast, et seal pakutakse tööd. So the first thing I do when I'm in a community and people want to not only save the community, but people want to develop and grow the community, the first thing I do is something very simple. I look for all the opportunities that I see. That's it. Et esimene asi, mida ma siis teen, kui mind kuhugi sellisesse kogukonda ja kohalikku piirkonda kutsutakse, on ma vaatan, mis kõik võimalikud võimalused seal üldse võiksid olla. So I arrive and I look for portfolios of opportunities. I want to make visible that there is so much more possible than anyone ever thought. Because with my experience of implementing more than 200 projects around the world, I see something and I think it's possible. Why? Because I've done it.
I've done it before. And so don't tell me it can't be done because I've done it. Ja siis ma otsin välja kõikvõimalikud võimaluste portfellid, mis võib-olla esmapilgul tunduvad, ei tundu võimalikena. Kõik variandid otsin välja. Ja kuna mul on 200 erinevat projekti kogu selle aja jooksul, kus ma olen olnud lähedalt kaasatud, siis ma tean väga hästi, kui paljud asjad on võimalikud, mida ei peeta alguses selliseks. Let me give you a concrete example. In 2002, I'm invited to a small island in Spain called El Hierro. El Hierro used to have 30,000 inhabitants, and it dropped to 5,600. What do you think the central government says? Et siis aasta on 2002 ja mind kutsutakse väikesele Hispaania saarele, El Hierro saarele, seal Kanaari saarestikus. Ja seal oli 30 000 elanikku ja elanikkond oli kukkunud 5000 peale. Mis te arvate, mida siis keskvalitsus sellises olukorras ütleb? Of course, the government says we will not invest in water, in power, in telecommunication. We don't invest anymore because within a few years, the old people all died and no one lives there anymore. Ja muidugi nad ütlevad, et me lõpetame ära investeerimise teie vee, energia ja kõigisse muudesse lahendustesse, sest need vanad inimesed ka peagi surevad ära ja siin polegi enam elu. So everyone moves to Madrid and Barcelona and Valencia. No one stays on the islands. However, the 5,000 people who left behind said, what? They're going to transform this island into a NATO radar base? No way. That's not our history. That's not our future. Ja siis, et kõik need inimesed, las nad kolivad sinna suurtesse linnadesse, aga need 5000 saarele alles jäänud inimest said aru, et valitsusel on tegelikult selline kaugem plaan ja keeldusid täielikult, et nende saar muudetakse NATO radarite baasiks. Of course, they asked famous consultants, what do we do? And the consultants concluded, there is nothing you can do. You will never be able to compete. So when they're desperate, they call me. Ja muidugi pöörduti siis igasugu kuulsate konsultantide juurde ja siis kes ütlesid, et teil ei ole mingit varianti, te ei suuda ealeski võistelda selle suure maailmaga. Ja sellises lootusetus olukorras tulevad sageli kõneta Gunterile. Long story very short. Within 10 days, I had a list of 61 opportunities. Things that I know from my experience you could do. Not sometime in the future, now. On one condition, young people must come back. Ja 10 päevaga ta siis sai kokku 61 võimalusega nimekirja. Ja selle kõige juures oli üks tingimus, noored inimesed peavad saarele tagasi tulema. For young people to come back, you need to have something very visionary. If you say, I don't mean it bad, but if you say, I'm doing permaculture, you don't get 1,000 kids back. You get a few kids back. If you're saying we will honor the tradition and the culture of our elders and we will learn how to sing, you'll get a couple people, but you don't have the community back. You need something that is out of the world. Aga noorte inimestega on asi selline, et kui öelda neile, et hakkame nüüd kõik permakultuuri näiteks tegema, siis mõned tulevad, aga tuhanded ei tule. Ütleme, et hakkame kõik oma esivanemate kultuuri uuesti elama, mõni tuleb, aga suuremat seltskonda ei tule. Midagi ei ole teha, me elame sellises maailmas. So I looked at the island and said, you will be the first island in history that is self-sufficient in water and power. Ja midagi on vaja siis sellist suurt visiooni, mis päriselt noort inimest kõnetab. Ja mina ütlesin siis sellele saare elanikele, et teie saar saab olema maailmas esimene, mis on täiesti iseseisev nii vee kui energia osas. The budget was 87 million euro for 5,600 people. What is the response of people? This is a joke.
Eelarve oli 87 miljonit selle 5000 inimese kohta. No mis te arvate, mis see elanikkond seal arvas? Nad arvasid, et tegemist on ikkagi väga rumala naljaga. We raised the money. How? Very simple. I realized that the amount of diesel fuel they needed to run the generators for power and water was costing 9 million euro per year. Now we can add it up. 10 times 9 million is 90 million. I need 87 million. I can pay it with the petroleum they buy today. Because for the petroleum they have money. But to turn the island the first self-sufficient in power and in water, they don't have money. I don't understand. So we made an agreement with a bank, La Caixa in Barcelona, to finance the transition, guaranteeing the 90 million paid over 10 years in order to finance the new investment. Siis ma arvutasin kokku see rahasumma, nad kasutasid tegelikult 10 aasta jooksul ära kütuse sisse ostmise peale sinna saarele. See sama 87 miljonit, mida oli vaja. Ja siis läksime suurde panka Barcelonas ja pidasime läbirääkimised, et pank finantseeriks 10 aasta jooksul seda üleminekut. I make it very short. The danger is I'll talk hours about this case. But the short story is that the bank accepted that the payment for petroleum is a secure payment. That money will always be there. So let's agree that money goes to the bank finances. Then we said, the whole engineering team in charge of this project will have to come from the children, the grandchildren, and the great-grandchildren of people who lived on the island. Siis me leppisime pangaga kokku, pangal oli vaja ikkagi kindlat rahavoogu, et see raha, mille nad siis kütuse ostmise peale maksid, suunati otse panka ja tehti pangaga kokkulepe, et need inimesed, kes hakkavad seda uut energiasüsteemi arendama, et kõik need insenerid peavad olema kõik sealt samalt saarelt, erinevatest põlvkondadest õpetatakse välja. Calculation is not difficult. 25,000 people left the island. They all had kids. That means there is at least 100,000 people out there who came from the island and I only needed 40. We had the 40. See ei olnud üldse mingi raske arvutus, sealt saarelt oli ära läinud 25,000 inimest, kelle kohta võis olla seal kuskil Hispaanias laiali 100,000 last. Meil oli vaja 40, et see projekt käivitada ja need 40 me tõepoolest leidsime. Now comes the magic. This was just the basics. The magic is that in total, the population went from 5,600 to 12,800. 12,800. That means we had 7,200 people who came back to the island. Ja see nüüd läheb asi maagilisemaks, et see 5,000 midagi, mis neil seal oli, kasvas 12,800 peale, et seal oli siis 5,000 midagi 700 inimest, kes tulid saarele tagasi. That means that everyone was investing to put a new roof on the house, to put a new fence for the goats, to improve the fishing nets and turn them into line fishing. Everyone had to spend some money to implement. Now let's do the calculation together. 7,200 people multiplied by 7,000 euro over 10 years is how much? 490 million euro. 490 million euro was invested in the island by the people who came back at 7,000 euro average per person per year. Ja siis tegin lihtsa arvutuse, et see 7,200 inimest, kes tulid tagasi, kõik pidid neid maju remontima, katuseid parandama, aedu ehitama loomadele, mida iganes sinna oli vaja investeerida. Ütleme, iga pere pani aastas sinna 7,000 eurot, siis me korrutsime selle 10 aasta peale ja see andis kokku, mis ta ütles, 490 miljonit eurot. Milline tohutu investeering? I didn't imagine that. I didn't plan for that. I didn't know this would happen. It happened.
But now we know this happens in a community. When young people come back, they come back with some money, some will to work, some generational value. And I said from the beginning, if you want your community to be a competitive community in the world, then you need to generate value. That's the key. And you need to identify with what. Ja keegi tegelikult ei mõelnud alguses selle peale, et selline tohutu väärtuse saarele tagasi voolamine tekib. Nii et see on igal pool niimoodi, et kui noored inimesed tulevad tagasi, siis nad toovad sinna väga palju tagasi. Ja mis on siin need eeltingimused? One of the things we did was that this island had been growing vines for making wine since Christopher Columbus. 500 years of experience of wine. Everything closed down. Why? Too expensive, can't compete. Ja mis me seal siis tegime, välja pakkusime, et seal saarel kasvasid viinapuud. Kolumbuse ajast oli seal tegelikult viinamarju kasvatatud ja veini tehtud, aga see kogu asi oli välja surnud. We created a cooperative. And the membership of the cooperative is you can deliver 500 kilograms of grapes per year. If you deliver me 500 grapes, I pay you with wine. For 500 kilograms of grapes, everyone happy to get the bottles of wine. The rest we can sell. Ja siis tegime kooperatiivi, et iga kooperatiivi liige kasvatab 500 kilo viinamarju, annab need kooperatiivile, saab veini vastu. Ülejäänud koguse eest võib kooperatiiv ise veini müüa. What is the volume of production? Well, we calculated how many bottles of wine do the 12,700 people on the island drink. And that was our production. Arvestasime kokku, kui palju on vaja toota, et kui palju veini siis need 12 700 elanikku seal saarel joovad. See oli tootmise eesmärk. All of a sudden the wine was not only competitive, it was selling on the local market. And now the local people said, we don't sell outside. We drink our good wine. Siis kohalikud inimesed hakkasidki seda ostma, otsustasid väljapoole me seda ei müü, selle me joome ise ära. There is one, I cannot go through all the examples, but one is very important, is the goat's milk. Seal oli siis terve hunnik majandusinitsiatiive, mis käivitati, ta ei jõua kõiki neid siin rääkida. Üks teine, mis oli väga oluline, oli kitsepiim. Tradition is they have goats and they have milk and the milk turns into cheese. And I'm saying, how many liters of milk for 1 kilogram of cheese? And how long do you have to work before your milk turns into cheese? Ja traditsioon oli siis, et kitsed annavad piima ja sellest tehakse juustu. Mina küsisin, et kui palju juustu sa saad 1 liitrist kitsepiimast ja kui kaua aega see töö võtab? The answer is, it takes 10 liters of milk for 1 kilogram of cheese. 1 kilogram of cheese takes 3 months. So I said, you're losing money. And I said, it's our tradition. I said, I'm so sorry. I don't care about that tradition. What can we do? I said, if you have 1 liter of goat's milk, you prepare a nice ice cream, you will have 2 liters of ice cream and you can sell it the same day. Et siis oli 10 liitrit piima, sellest sai 1 kilo juustu ja see võttis 3 kuud, et seda teha. Ma ütlesin neile, et vabandust väga, seda traditsiooni ma tõesti ei saa austada, see on liiga, kuidas siis öelda, et sa kaotad niimoodi korralikult raha, siis ta pakkus, et 10 liitrit piima, millest saab 2 liitrit jäätist, müüd maha samal päeval. Do we agree we should be in the ice cream business and not in the cheese business? And this is what happened. All of a sudden, we are making yogurt because yogurt is popular today. I mean, cheese is traditional, but yogurt is a new demand. It didn't exist before. So now we mix the yogurt with the organic bananas and the organic pineapples of the organic farms we started.
Ja siis inimesed küsisid endalt, et kumba me siis tahame teha, kas seda jäätist või seda traditsioonilist juustu. Ja hakati tegema jogurtit, mis segati saarel kasvatatud mahedate banaanidega ja mahedate, mis teised puuviljad ta nimetas, ananassidega. Ja. This session is about economics. Let's talk economics. When you do cheese, you earn 20 cents, euro cents, per liter of milk. Subsidized with 6 cents of the European Commission. So 26. When you do ice cream and you do yogurt with fruits, you earn €2.60 per liter. Without subsidies of the European Union. You don't even apply to the European Union. Forget about the European Union. Just go for it. Et see on siin majandussessioon, praegu me räägime numbritest. Et siis juustu puhul see 1 liiter piima maksis 20 eurosenti ja 6 senti olid toetused Euroopa Liidult, aga jogurti ja jäätise puhul see sama liiter maksis 2,60 ja ilma mingi toetuseta Euroopa Liidule polegi vaja öelda, tuleb lihtsalt ära teha. Let's make the calculation together. 50 goats, 2 liters of milk every day, all year. That gives you a family revenue of €70,000. Many young people applied to become goat farmers because for €70,000 with 50 goats, many people think that life in Barcelona sucks. And life on the old farm of great-grandfather for €70,000, wow, I'm going. Väikene arvutus, 50 perekonda, 2 liitrit piima päevas, aasta ringi. Kokku tuleb 70 000 eurot sissetulekut sellele perele. Väga paljud noored pered hakkasid kitsekasvatajateks. Elu Barcelonas muutus täiesti mõttetuks. This is the economy in the community in action. Because you can calculate, do you need to do a market study for ice cream? No. Do you need to check if the goat produces 2 liters or 2 liter 20? No. People know that. So as a result, there is no need to study. Analysis leads to paralysis. You don't study, you act. With the farmer's clarity that if I'm getting $2.62 for my milk, I'm in. And that's what we're missing in so much of the community development. Et kas selleks on vaja majandusanalüüse, tohutuid tasuvusanalüüse ja kogu seda protsessi, et aru saada, et selline majandussüsteem niimoodi toimib. Et kui kogukonna siseselt toimitakse ja päriselt tegutsetakse, siis piisab oma tarkusest, seda kõike ei ole vaja. Iga talunik saab aru, et selle 2,62 liitrise hinna eest tasub teha. So the first logic is identify where can I make value. Second logic, which is very important, also in the same case, is how the money you now made, because this is cash you generated, how do you keep it in the economy? Because now you're not going to use that money to buy, some nice clothing from Paris, because then the money goes straight out. You need to have, therefore, a portfolio of opportunities so that the money you make with one can be spent on the other. Et eelmise jutu lõpetuseks veel, et ta ütles, et igasugune analüüs viib paralüüsini ja see on üks suur probleem tänapäeval kõikides kogukondades või majandusmudelites. Liiga palju mõeldakse ja liiga vähe tegutsetakse.
aga kui kõigepealt on siis tuvastatud, et mis on need tugevused seal selles kohas ja selles kogukonnas, siis ja see raha on käivitatud, siis järgmisena vaja aru saada, kuidas seda raha seal kohapeal hoida. Sest kui sa hakkad jällegi uuesti kõike kogu kaupa Pariisist või kusagilt mujalt ostma, siis see raha voolab täpselt samamoodi välja, nii et vaja ei ole mitte ühte majandustegevust, vaid tervet portfelli selleks, et tekiks kohapealne ringlus. And when I have line fishing instead of net fishing, and I have ice cream and yogurt instead of only cheese, and I have the opportunity to serve wine, and the fisherman buys the wine, and the yogurtman buys the wine, and the wine man buys the fish, etc., 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 you have what is the most important effect in the local economy. It's called the multiplier effect. Ja kui seal kogukonnas siis tekib kalapüük võrkudele lisaks või võrkude asemel ka õngega, tekib juustule lisaks selle jogurti ja jäätise tootmine, tekib veini tootmine, siis saate isegi aru, seal tekib omavaheline kaubandus ja toimub kõige olulisem efekt, mis majanduses üldse saab olla, see on siis paljundusefekt. The multiplier needs to be planned for. And that means that when you have an economic development authority like you have, the most important function is see the opportunities, but then the opportunities that can mutually support each other. Aga see paljundusefekt ei teki iseenesest, see tuleb sisse kavandada ja kui siin on olemas selline arendusorganisatsioon, nagu siin kohapeal on, siis kõigepealt võimalused tuvastada, siis läbi mõelda, mismoodi see kõik paljunema hakkab. Because if I can design the local activities so that the money stays local, that means the hairdresser buys the fish, the fisherman buys the wine, the winery buys the yogurt buys the local bread. You continue, then you have a multiplier, as we were able to do on this island El Hierro, of factor 7. Ja kui sa selle niimoodi suudad siis sisse planeerida, et juuksur ostab seda juustu ja juustumees ostab neid kalu ja nii edasi, siis sa jõuad, nagu nad El Hierro saarel jõudsid, jõuad 7. paljundusastmeni. Let me say it in very simple terms. The goat farmer earns €2.62. The economy makes €2.62 multiplied by 7. Ehk siis arvutus on väga lihtne, see kitsepiima müüja teenib 2,62 liitri kohta, kogu see majandussüsteem teenib 7 korda nii palju. So all of a sudden this €1 becomes €17 in the local economy. And you didn't have to do anything, only secure that you have mutually supportive, reciprocally interesting initiatives in the same community. Ja €1 sai õige kiiresti 17 eurot ja teha ei olnud vaja midagi muud, kui saada aru, mis on vastastikku üksteist toitvad ja toetavad ja tugevdavad majandustegevused. I'm not saying you have to now make your own motor bicycles and you have to produce your own cars and no. I'm only referring to the basic needs in that community and will always focus the initiatives on the basics. And the basics is health, is food, is drinking, energy, mobility. These are the ones that you need in the community. But we went as far as that the local airline from the island to Tenerife was owned by the islanders. They were not ready to pay anymore to that company that got the bid in Madrid. No, we fly our people.
Et ma ei ütle, et te peaksite hakkama kõik mootorrattaid ja autosid koha peal tootma. Jutt ei käi sellest, et jutt käib sellest, et vajalik on käivitada need tegevused, mis on seotud inimeste eluliste põhivajadustega, olgu see siis söök või jook või tervis või transport, kõik need baasasjad. Aga El Hierro saarel siis nad läksid nii kaugele välja, et lennufirma võttis ka see saar enda kätte ja keeldus maksmast kogu selle teenuse eest sinna Madriidi suurele firmale. And what we need to identify is those initiatives that have results very quickly. No one gives you confidence unless you deliver. Aga vaja on aru saada, et millised on need tegevused, mis kiiresti on suutelised tulemust andma, sellepärast, et keegi ei usalda sind enne, kui sa ei ole talle seda asja ära tõestanud. Let me tell you what I imagined for you already just after a few days. Aga et ma toon siis nüüd mõned näited, millised ettekujutused mul on tekkinud nende mõne päeva jooksul siin Setumaal ja Võrumaal. Before we have our session, there was a session here about fermentation. Et enne seda praegust jutuajamist siin oli siin hapendamise töötuba. Estonians, you're kings of fermentation. You love fermentation. Everyone can do fermentation at home and everyone loves to eat fermented food. Inimesed siin Eestimaal on hapendamise meistrid, kõik armastavad hapendatud asju, teeb ajaga, paljud teevad seda kodus. We have much healthier diet with good fermentation. We know that. Ja me kõik teame seda, et toitumine on palju tervislikum, kui seal on hästi hapendatud asju hulgas. I mentioned earlier today, I look at your forests and I don't see trees. I see yeast. You are a yeast paradise and you know it, but you decide not to make money from it. Kui mina vaatan siin teie metsa, ma ei näe seal mitte ainult neid puid ja taimi, vaid ma näen seal pärmseeni. Te kõik teate, et seal metsas on need pärmseened olemas, aga te olete otsustanud, et raha me sellega teenida ei taha. Who needs to ferment? Well, beer brewers. Who likes beer? What if I tell you that the beer is made with wild yeast from my forest or your forest? Your forest. I think a couple of people would say, that's my beer. This is not difficult. You don't need to be a marketing genius. This is just putting the local force of yeast into your local drink. No kes siis tahaks seda õlut, kui ma ütlen, et see on minu enda tehtud õlu pärmiga minu enda metsast ja kes teist üldse armastab õlut. Ja selleks ei pea olema mingi turundusgeenius, et saada aru, et inimesed tahavad sellist toodet. I'm going to give you a number. I'm looking at your 150,000 hectares. That is your territory. I'm not talking about the Russian side, I'm talking about your side. That, for me, represents 25 million euro turnover in yeast. Are you interested? Or you say, this is too big? Or this is against my culture? It's for free, we should do it for free. Yeah, give it for free to all of you. But sell it to the guys outside. Because they're ready to pay. Räägime siis sellest 150,000 hektarist, mis siin Eesti poole peal on siin piirkonnas. Me Vene poolest üldse ei räägi. Ja siis, kui ma vaatan seda metsa, vaatan kogu seda ala ja ütlen, et see on 25 miljoni eurone äri. No mis te arvate, kas on äkki liiga palju või tahate midagi sellist teenida? Te ütlete, et seda peaks tasuta tegema. Palun väga, andke kohalikele tasuta, aga väljapoole võite ju ikkagi müüa. To me, the yeast symbolizes, of course, fermentation, but it also symbolizes the rich and the wealthiness and the wealth of your forests. If you have a thriving forest with lots of berries and fruits and sap coming from the trees and the birds and the bees and you name it, then you will have a huge variety of yeast. Et need pärmseened ei tähenda mitte majanduslikku tulu, see tähendab tohutut elurikkust. Kui see mets on elurikas, seal on kõik need putukad, need taimed, need viljad, mis seal kasvavad, siis seal on väga rikkalik valik pärmseeni. I would launch you the challenge.
find 100 yeasts in your forests. Come back to me. In the fall, you will have more than 100 different yeasts. You will be amazed with the wealth in your forest, which your ancestors knew because they were only doing wild fermentation. No one was buying yeast from the shelf. Everyone was just getting it from the wild. It's part of you. So now please give it value. Et ma siis esitaksin sellise väljakutse, et tuvastage, millised on need 100 erinevat pärmseent, mis siin teie metsas elavad. Kui sügiseni võtate aega, siis leiate nad kõik ülesse selle perioodi jooksul. Ja tegelikult see on esivanemate tarkus, sest varem ei ostnud mitte keegi mingisuguseid hapendavaid või kääritavaid aineid poest. Te teati väga hästi, kus seda kõike loodusest saab. And I would ask the local forester, tell me which are the forests with the greatest biodiversity of trees. Then I know where I'll have the greatest biodiversity of yeast. Ma küsiks siis mõnelt kohalikult metsamehelt nõu, et kus on siin kõige suurema elurikkusega metsaalad ja need on siis need, kust otsida seda kõige suuremat pärmseente valikut. How much time does it take between the harvesting of the first yeast and the selling of the first sachet? Et mis te arvate, kui palju aega läheb esimese pärmseene kinnipüüdmise vahel ja esimese pärmseene koguse müümise vahele? This is a question to you. 1 week. It's actually so fast, it's no use to write a business plan. See käib nii kiiresti, et äriplaani pole mõtet kirjutada. These are the businesses I talk about. They're obvious. They're rooted in you. They're based in your forests, in the best of your forests. And the demand is, the first demand, all microbreweries of Estonia and Latvia. Just sell it to the breweries. Because now they're buying genetically modified yeast from a French and from an American and probably from a Chinese company. Because there are only 3 companies in the world that dominate 95% of the market. If, as a strategist, if I know my 3 big competitors, I have 95% of the market, I can take 0.1% of that market. Et võtke esimeseks eesmärgiks Eesti õllepruulijad, nad kõik ostavad praegu rahvusvaheliselt turult. 3 suurt mängijat on globaalsel turul, nad müüvad 96% geenmanipuleeritud pärmseeni, kõik ostavad samast kohast. Võtke esimeseks eesmärgiks võib-olla Läti omad ka ja siis ette nendele õllepruulijatele müüa. Ja kui ma tean, et see proportsioon on niivõrd suur seal maailmaturul, siis ma 0.1% igal juhul võin sellest turust endale saada. And 0.1% is 25 million. How many jobs can we create? That's up for you to decide. But I guarantee you, if you want to tell young people that this is going to be the heaven of the yeast for the best beers in the world, I guarantee you're going to have a lot of young guys and girls ready to come. Ja selle turuosa väärtus on siis 25 miljonit näiteks. Ja kui te räägite ära noortele tüdrukutele ja poistele, et siin on pärmseente paradiis, need on maailma parimad pärmseened ja parimad õlled hakkavad selle pärmi pealt tulema, mis te siis arvate, et kas need noored ei taha tulla või? Now, again, I can dwell on the yeast, etc. for a long time more. But I think you get the message. The opportunity is obvious. The experience is embedded in your culture. And it's on the decision to do it. You don't have the laboratories. I know you don't. But they're set up in no time. It doesn't take a long time because your forefathers knew how to do it already. Sellised äriideed mulle meeldivad, mis on juurdunud sügavalt kohalikku kultuuri ja loodusesse, nende pinnalt midagi üles ehitada, mis ei kahjusta midagi ja mis on sul koha peal juba olemas. Okei, seda laborit teil veel ei ole, mida teil vaja on, aga selle tegemine ei võta palju aega, see ei ole liiga keeruline. A second opportunity that I really see is this amazing culture that you had with linen.
This is a linen jacket. But this linen jacket is 150 years old. I don't hang old linen in a museum. I wear it. Why? Because linen is resilient and doesn't deserve to be put in a museum. It's to be worn. And linen never loses it. Ja teine asi, mille peale ma siin mõelnud olen, on teie lina kasvatamise ja kasutamise kultuur. See pintsak, mis teil seljas on 150-aastasest linakangast. Miks panna nad muuseumisse, kui neid saab kasutada, kui nad on niivõrd vastupidavad? Väga huvitav, teie setuehetel on palju vanu münte. Ja selle pintsaku peal on 17. sajandi münte. Et 25-30 aasta tagant peab selle sisemise kihi välja vahetama. Ja iga 50 aasta tagant võib-olla peab selle linase osa üle värvima. But if you were to become the world's hub of sustainable fashion by simply producing hemp that can be transformed right here into clothing your great-grandchildren will wear, you will have clients lining up. Not many, you don't want many, but you have clients who will come and pay. You meant linen, not hemp. Yeah, you said. Et kui te siis kuulutate selle piirkonna siin maailma jätkusuutliku moekeskuseks, kohaliku linna baasil, valmistate ise tooted, ütlete, et need on need tooted, mida ka minu lapselapsed ja nende lapsed kõik veel saavad kanda. Mis te arvate, kas siia ei tule siis kliente? Okei, neid ei tule võib-olla massiliselt, aga neid ei olegi massiliselt vaja, on vaja õigeid kliente. I worked in Argentina, in the highlands of Argentina in the north, bordering Bolivia. Et ta on töötanud Argentiinas seal kõrgemal mäestikus Boliivia piiri lähedal. And I was asked by the Minister of Environment to help find out how to stop the massive emission of methane gas from the permafrost. Ja siis tema käest küsis üks minister, et kuidas lõpetada siis sealt igijää piirkonnast metaangaasi, mis see siis on, lendumine, et see oli väga massiivne. And I said, there is only one way to do it. Take the cows off the field because it's their pee that is releasing all the methane, because this warm pee of the cow unfreezes the permafrost and releases. The message was, but they live from the milk of the cow. And I said, yes, but who was living here before the cow? That was the vicuña, a wild animal living in the highlands. I said, let's reintroduce the vicuña. Ta ütles sellele presidendile või ministrile, et ainukene võimalus on see lehmapidamine ära lõpetada, millega siin tegelete, et lehmade uriin on see, mis läheb maa sisse ja paneb selle gaasi sealt igijää seest lenduma. Et mingit muud varianti ei ole, et see on selle tõttu, siis talle vastati, et aga mis siis saab, me ju sõltume sellest lehmapiimast ja lihast. Siis ta küsis, et kes siin varem elasid enne neid lehmasid, et need olid vicuñad, metsloomad, ta ütles, et aga miks mitte need loomad tagasi tuua? Today, this region is responsible for 10% of the world's production of fiber from vicuña. And we have stopped the emissions of methane gas. Täna see piirkond toodab 10% maailma vicuña siis villast tehtud villa või villast tehtud tooteid ja see metaangaasi lendumist enam ei ole. The vicuña is a very precious fiber. It actually is the first fiber ever spun into textile in modern history, in human history. Ja vicuñade karv ja vill on üliväärtuslik materjal, see on tegelikult esimene loomavill üldse, mida kangaks ja lõngaks tehti. You cannot farm the animals
you can only have them for 3 minutes every 2 years to share them. Then you have to let them go. They die in captivity. Et neid loomi ei ole võimalik karjatada, nad on võimalik 2 aasta jooksul korra saada selleks mõneks minutiks kätte, kui see vill sealt pealt võetakse. Et kui sa nad karjatad ja kinni paned, siis nad surevad kohe välja. I'm sorry, but one jacket is 25,000 euro. There's a waiting list. Et vabandust nüüd selle info eest, aga üks pintsak maksab 25,000 eurot ja seal on pikk ootejärjekord. I don't mind there are crazy people willing to pay that, as long as I can sell. And so what I'm saying is that the market cannot be analyzed because there are experts who tell you what the market is. Today, if you have a community, be it your Seto community or the community up in the Argentinian mountains, when you have a unique community with a unique message, you can have unique sales. Ja ärgem siis olgem pahased, et sellised hullud on olemas, kes tahavad sellise hinnaga seda pintsakut osta, et kui ma saan seda müüa ja see klient on olemas, pole midagi katki. Et jutu mõte on selles, et alati ei ole vaja usaldada neid väga tarke väliseid eksperte, kes sulle ütlevad, milline majandustegevus siin mõttekas on. Et see kohalik kogukond, olgu ta seal Argentiina mägedes või olgu ta siin Setumaal, et te ise teate tegelikult palju paremini, mis see tõeliselt unikaalne asi selles piirkonnas on. And the third initiative I discovered with you, and I thank you for that. Because when I saw you wearing, after I saw in the museum, when I saw you wearing today this beautiful silver chain of these little rings, 2 meters long, patiently pulled together, I said, but why isn't this being produced for anyone coming? I think you can turn it into the wedding gift for many communities around the world because it's impressive. And of course, the beauty of those chains, it means unity. You connect at so many different levels. And I would impose on every student in every school in Setuma to learn how to make this. Not to have 1 or 2. No, everyone learns this. Because it is so impressive. And I have seen jewelry around the world. I have seen a few things. But if I compare this to Tiffany, this is much better. And probably much cheaper. But has a huge content and symbolism. And I think this is where we sometimes are too shy in promoting the greatness of things you have. Kolmas asi, mida ta siin märkas, oli tänu Evarile ja Üllele. Eile ta nägi kõigepealt Obinitsa muuseumis ehteid ja nägi seal neid keerukette ja siis nägi Üllel kaelas seda 2 meetri pikkust keeruketti. Ja siis see on selline meistriteos, just see keerukett, et kui tema vaatab oma maailma kogemusega, ta on palju ehteid näinud, väga kalleid ehteid näinud, see ületab väga kalliste ehete taseme. Ja see kogu see ühendus, mis nendes keerudes seal on, mis on kokku põimitud, selles on niivõrd palju sõnumeid, et kui te suudaksite kõik lapsed, kes soovivad panna õppima sellist kunsti ja siit midagi teha, näiteks nad oleksid pulmakingitused või mis iganes, et siin on täiesti, et see on midagi sellist, mida te kõik teate, aga te ei ole seda kunagi sellise pilguga vaadanud, et mis teil tegelikult olemas on. Let me just give you one more example. You know Marcus, who's growing the blackcurrants. And I'm sitting there, and the sun is setting. And I'm asking, okay, so how often do you have to cut the blackcurrants? He said, every 4, 5, 6 years, I need to cut it. So I'm asking him, and so what do you do with all the branches? He said, oh, I compost.
Ja siis elab teil siin kandis üks Margus, olime tema siis mustõstraistanduse juures ja õhtul päike hakkas loojuma, väga ilus oli, vaatasin neid peenraid seal ja küsisin, et aga mis sa siis, kui tihti sa pead lõikama neid põõsaid, ta ütles, et 4-5-6 aasta tagant lõikan kõik maha, no mis sa sellega teed? Ma purustan need oksad ära, lähevad maha kompostiks. And he argues with me why composting is good for the soil. And I'm saying, I'm not against it. But how much money do you make? He said, none, it's for the soil. Ja siis ta muudkui tõi mulle igasuguseid väiteid, kuidas selle komposti panemine sinna maha on väga hea tegevus. Ja siis ma ütlesin, no okei, on hea tegevus, aga et no mis sa teenid sellega? So I say, let me receive everything that you have. I'll shred it, compact it, and inoculate it with a mushroom so that you can have chanterelle mushrooms all year instead of only in season. That doesn't mean you don't have to go to the forest anymore, but those people in Tallinn who dream about chanterelles all year round, they can now buy from you. Ja siis ma ütlesin, et aga anna kõik need oksajäätmed mulle, ma tükeldan nad ära, ma surun nad kokku, ma viin sinna seeneniidistiku sisse ja inimesed saavad, no näiteks kukeseent aasta ringi, et no metsas võib ka käia endiselt korjamas, aga no, need inimesed seal Tallinnas saavad seda muul ajal aastast ka. See nüüd on natuke utreeritud näide, juttu oli ka teistest seentest. Because he has organic waste. And in the compost, he's mixing it with non-organic waste. I'm sorry, this is not smart. This is not generating more value with what you have. This is decreasing the value of what you have. That's not economics. Ja siis üks osa jutust oli see, et aga temal on mahepõõsad, tal on maheoksad, ta saab mahekomposti ja ta segab selle mitte mahedaga kokku. See ei ole mingi majanduslik mõtlemine niimoodi selle maheda väärtust alandada. And then Markus talks to me about the program that has been implemented, that communities buy food from the farmers to have organic lunches for the schools. Siis oli juttu sellest väga heast kogukonna programmist, kuidas koolidesse tahetakse tuua rohkem mahetoitu siit kohapealsetest taludest. I said, fantastic. In which kitchen are you cleaning all the veggies and all the fruits? Ja siis mina küsin, et jaa, suurepärane, et millises köögis kõik need köögiviljad ära kooritakse ja töödeldakse. He said, well, now they're still doing it in many of the schools, but we want to do it with us in our central facility. I said, why? He said, because it's more efficient. Who said you have to be efficient like that? Ja siis ta ütles, et jah, et praegu tehakse igal pool kõik ise teevad ja me tahame hakata seda uues väärinduskeskuses tegema. Siis ma küsin, miks te tahate seal teha? No nii on efektiivsem. Aga siis ma küsin vastu, et aga miks on vaja sellist efektiivsust? Because you're missing, I tell to Markus, I'm sorry, I'm saying it very plain. You're missing all the pee and the poo from the kids. He said, what do you mean? He said, yes, because if I can collect in every school the pee and the poo of the kids, which is the best quality pee and poo there exists in the world, if I can collect all of that and mix it with your organic waste from your vegetables, I can produce 1 cubic meter of gas per child per day. Ja siis ma nüüd ütlesin seda väga otse ja vabandust, et ma nii otse ütlen, et ma ütlesin talle, et aga sul ei ole siin pissi ja kakat. Et see laste piss ja kaka, mis sealt koolidest tuleb, see on kõige parema kvaliteediga, et kui see nende toidujäätmetega kokku segada, siis sa saad biogaasi, saad ühe lapse kohta päevas 1 kuupmeetri. I'm told you have 4,000 children in school. That means you can produce 4,000 cubic meters of biogas per day. Or do you want to debate about buying gas from Russia or America? Well, what's the debate? Or the Middle East? Why don't you get the biogas from your own schools? Because you have made this incredible decision to get organics into the school. Well, why limit there? Ja siis mulle räägiti, et teil on siin 4000 last. No ütleme 4000 last, 4000 kuupmeetrit biogaasi päevas. No kus te siis vaidlete minuga, tahate osta Venemaalt, tahate osta Ameerikast, tahate osta Lähis-Idast? Miks te seda siin koha peal ei suuda teha? So all of a sudden I can expand it and say you seem to have 35,000 inhabitants here. Would you like to have 35,000 cubic meters of gas a day?
what would it mean for your local economy? It changes your local economy. And as a community, one of the greatest strengths of a community is when you do not depend on what is absolutely necessary from the outside. Ja siis laiendame, et inimesi pidi elab siin kandis umbes 35 000, no 35 000 kuupmeetrit biogaasi. Ja üks kõige esimesi jätkusuutlikkuse põhimõtteid on, et eluks vajalikud baasasjad ei sõltu väljastpoolt ostetavast. Shall we do the economics? It's 35,000 euro per day, multiplied by 300. We're going to throw the millions away? This has been done. This is not an idea that is debatable. This is something that could be implemented tomorrow. It needs political decision, but it needs also your mindset to say, my community will have my energy. And it really is my energy. Et see on siis 35 000 eurot päevas, korrutame 300-ga, see number läheb väga suureks. Et ja tõepoolest, et siin on vaja poliitilisi otsuseid ka, aga siin on samas vaja ka seda kogukonna sisest tegelikult selget suhtumist. Et me tahame, et meil oleks kohalik energia. In this short time I'm here, I see these four. I see many others, but my time is up. Et ta nüüd jõudis jagada seda 3-4 näidet, mida ta nägi tegelikult veel rohkem, aga meil ei ole praegu siin aega nendest rääkida. But my final comment is that we don't turn this into business plans. That is for the MBAs who want to work for the big corporations. We turn that into mathematical models that explain how dynamic a local community can grow. Et viimane asi, mis ma tahan öelda, on, et sellised ärilised ettevõtmised ei vaja äriplaane. Las teevad äriplaane need ülikooli haridusega majandusteadlased, kes suurfirmasid teenivad. Et siin koha peal on vaja teha matemaatiline arvutus, et mis on see dünaamika, mis võib kogukonna majanduse, mille võib kogukonna majanduse põhjal välja arendada. I am convinced of what I have seen just these 2 days and a half, that you have a real potential, not just to safeguard your Seto culture. You have a real potential to not only revive it, but to strengthen and to expand it. Et selle 2,5 päevaga, mis ma siin olen olnud, ma olen näinud, et siin koha peal on väga tugev potentsiaal. Mitte lihtsalt potentsiaal säilitada seda, mida mis juba olemas on, aga tugevdada ja edasi arendada sellest tegelikust identiteedist lähtuvalt. Only on one condition. You bring more economics into your culture. But economics on your terms, not submitting yourself to globalization and all of that. If you are integrating economics, solid, down to earth, farmer's logic, you will be amazed how many new opportunities you see that you can actually use as a leverage to give much more power to your music, to your dance, to your food culture, to your biodiversity, to your jewelry, to your arts. Because all of these activities need a leverage. In Spanish, we call it la palanca. Boom. And we know it works with little effort, provided you decide to put in the effort. Et aga mis siis on vaja? Tegelikult on vaja tuua siia kohapealsesse mõtlemisse seda majanduslikku mõtlemist rohkem sisse ja mitte sellist globaalset majanduslikku mõtlemist või seda, mis meile praegu igalt poolt peale surutakse, vaid seda talupojalikku, täiesti maalähedast majanduslikku mõtlemist, iseseisvat lähenemist. Ja see, kui õnnestub neid tegevusi rohkem käivitada, siis see annab väga suure võimaluse võimenduse kõikidele nendele kultuurilistele tegevustele, mida te siin Setu kultuuris nii oluliseks peate. Thank you very much. Maybe you have some questions. Thank you. Thank you.
So there are very good installations in Sweden. Sweden has really, and that's a good example because they also have colder winters. India has no cold winters, so it's easier with the warmth. But they're very good examples at, in Sundsvall, Umeå, about that level of elevation. That works very well. The animal farms. Yeah, you can finish. I'm not so much, I mean, I think it's good they do that because it avoids pollution of the soil. But my proposal is very different. And the technique is different. It's not comparable. The strength of the proposal of the cow farm is that the excrements are very predictable. Whereas human excrements depend very much on the food and the mix with the food. That means you have changes. Sometimes there may be a dinner with more potassium, and sometimes there may be more calcium. And of course, it affects the metagenetic bacteria. So just to talk a little second about technology, the cow can have one chamber. These for schools will probably need 2 or 3 chambers. You need to double ferment, triple ferment with different metagenetic bacteria. But that's all. But the technique is very similar, but much more reduced in size from what these cows systems require. Et ja, et Rootsimaalt leiab lähemad näited seal Umeå piirkonnas, see on juba päris külm kant. Ja need on samamoodi koolide põhised näited ja sellised väikesed näited, mida ta siin ka pidas silmas, et ta neid loomafarmide näiteid ei pidanud silmas. Et loomafarmis on see lihtsam, et kõik see loomade väljaheides on väga hästi ette ennustatav, see on väga ühtlane. Inimeste puhul on see sisu ja koostis seal erinev ja see kogus kõigub, et need on natuke erinevad tehnoloogiad ja erinevad protsessid. Et inimese puhul on vaja seal 2-3 astmelist fermentatsiooni, et loomade puhul on lihtsam, aga need lahendused on kõik olemas. Oh, I'm sorry, I skipped over that. It was replaced by wind power and hydro. So actually 5 windmills, 16.5 megawatt, were combined with 2 old volcanoes, where the water was pumped up when there was excess and pumped down when there was shortage. That is what was used. Et see oli siis tuule- ja veeenergia, et 5 tuulegeneraatorit ja vanad vulkaanikraatrid, kus vesi pumbati üles, kui vett oli üle ja pumbati alla, kui vett oli liiga vähe. Mul selline küsimus, et olid nagu näiteid sedapidi, et ütleme, et kõigepealt on nagu loodus ja mingi majandus edendamine nagu suht traditsiooniliste või paikkonnale vastavad vanade näidete varal, aga kas on ka tal nagu nendes projektides esinenud selliseid näiteid, kus see hakkab nagu ütleme teater, muusika, kunst ja see toob selle majanduse inimesed nagu ligi. Nagu mõnedes suurlinnades on, et ütleme vana kiriku maalid ja sinna tulevad siis restoranid ja ligi. Muidugi linnades neid näiteid on, aga ma mõtlen nagu just millega, võib-olla temal on. Aga jah, tahtsin tema näiteid. I think one of the nice examples I've worked with is in Cape Verde Islands. The Cape Verde Islands are known, and they have World Heritage music as immaterial heritage. It's called Morna.
the Morna music, Evoria Cesaria. Et üks hea näide, mis esimesena meelde tuleb, on Cabo Verde saarestik. Seal on Morna laulukultuur, Evoria Cesaria, sellise nimelega laulja, on ka kuulub UNESCO kultuuripärandisse. Maybe you know the song Saudade. Saudade from Evoria is a very famous song, and it was sung by Madonna. It really went around the world, but it was a deep cultural song about a mother seeing her children emigrate and not have any news anymore. And so 80% of the population emigrated, and they developed over 200 years of this emigration, this culture of singing, Saudade, I'm alone, I'm lonely. That became World Heritage. See kõige tuntum laul on Saudade, et võib-olla osad teist teavad, isegi Madonna on seda laulnud, et see tuleb siis kultuurist, kus on tegemist saarestikuga, lapsed lähevad kodusaarelt ära ja vanasti olnud ju võimalust teada anda koju, kiri võis tulla jumal teab mis aja pärast, et see on emade kurbus sellepärast, et lapsed läksid ära. Ja see muusika siis on täna kuulub maailma kultuuripärandi hulka. So they got World Heritage recognition and they got a Grammy. Which there's so many Grammys, but they have transformed that into a schooling system where people can come and learn from the masters of the music in Cape Verde on a small island. You have to fly from here 10 hours and you have to travel another 5 hours in country to get there. But they have every year fully booked training courses on Morna music. Because like you, they have people who left all around the world. I'm sure you find a set of people in Canada, you will find them in America, you will find them in Australia, and they all feel, well, offer them to learn again how to make the music. That is one of the main economic drivers of the tourism sector of Cape Verde. People coming to learn to sing. It's beautiful. And the music is gorgeous. Check Saudade, S-O-D-E. Beautiful. Et nad said Grammy auhinna ka lisaks sellele UNESCO tunnustusele ja siis nad muutsid selle Morna laulu kooliks, nii et seal tänapäeval toimuvad laulma õppimise kursused. Seal on pikk järjekord, need grupid on täis, sa lendad sinna vähemalt 10 tundi ja rohkem, sa sõidad 5 tundi koha peal, et sinna kohale saada ja sinna on suur tung. Ja see on Cabo Verde saarte majanduse üks põhilisi tänaseid sissetulekuallikaid, kuulub turismisektori juurde. And there is an important side effect. Real estate prices go up. The value of the houses where they're teaching Saudade, Morna, where people come to from around the world, all of a sudden creates an interest to be close to Saudade, be close to that teaching. And all of a sudden, people are buying up the old, dilapidated houses, restore them, because they want to live in the culture of Morna music. They don't sing, they don't learn, but they want to be there, because it gives them the comfort that music and arts can give. Ja kõrval efektina siis kinnisvara hinnad tõusid ja terve hulk inimesi ostis üles vanad lagunenud kohad ja tegid nad korda, nad isegi ei pruukinud seda laulmist õppida, aga nad tahtsid sellele laulule ja kultuurile lähedal olla. Kuidas ta seda sealt kätte saab? How do you see the yeast in the forest, or like where is the yeast in the forest? Oh, wow. You want to tell me my secrets? Happy to share.
In the forests, to catch a lot of yeast, there has to be sugar available. That means the sap from the trees or the berries that are on the undergrowth, but you need sugar. Et selleks, et pärm saaks kusagil tekkida, sul peab olema seal mingid suhkruid, puudemahlad, marjad, mis seal puude all kasvavad, võib-olla väga magusa lõhnaga õied. There where you have mushrooms, there is no yeast. They compete. They're not friends. They're at war. So when mushrooms come out, there is no yeast. Seal, kus on palju seeni, seal ei ole pärmseeni, need omavahel võistlevad. Kui on seene aeg, maa on seeni täis, siis ära sealt pärmseent otsi. So when you have the right timing, that the bushes have a lot of wild fruits and that the sap is coming out of your birch trees, then you walk through the forests, preferably early morning when it's kind of moisture, good humidity, and you have a handkerchief open. And you just walk around with a handkerchief, not on the ground, in the air. And the closer you get to the berries that are rotten, and the closer you are to the sap that is already been half eaten, the more yeast you will catch. Et siis jaavara hommikul, et kui on niiske ka ja mida rohkem seal midagi, mingi asi on juba nagu läinud natukene üle küpsenud, mingi asi lõhnab, sellistel õigetel hetkedel lähed, käid seal salvrätikuga käes ja sa püüad õhust need pärmseened sinna kinni. That handkerchief you put in your pocket, or if you want, in your underwear, and you sleep with it. And by passing the night at 37 degrees, in the morning you open your handkerchief and you will see the yeast. The yeast will be on your handkerchief. Now you need a microscope and you need a biologist who tells you this yeast is good for beer, that's for yogurt, that's for bread, that's for wine, that's for kimchi. You know, and then the expert yeast person will tell you what is good. Then you scrape it off, and either you do it liquid or you do it in special, you need a laboratory now, but simple. And then you can very quickly propagate. Ave, you tried it, right? Ja see on siis riidest taskurätik, siis paned õhtul selle taskusse või paned aluspükstesse, lähed magama 37 kraadi, siis seal soojas hommikuks võtad seal lahti, siis seal on näha erinevat värvi triipe peal, siis hakkad nägema neid pärmseene kultuure, need kraabitakse sealt kokku ja siis neid on vaja paljundada. Siin nüüd natuke on vaja laborit, sest siis on vaja välja vaadata, et millised on head leiva jaoks, millised on õlle jaoks, millised on kimchi jaoks, millised on veel millegi jaoks. Ja on erinevaid võimalusi siis, kuidas neid paljundada. Ma ise olen ühel kursusel käinud, seal me tegime pudelit ja purkide sees vedelikena. The key is that you have such a wealth that every year you can catch a new harvest of yeast. Yeast is extremely fast adaptive. So when conditions change, yeast adapts immediately. So every year you can catch new yeasts. But if you conserve them well, you can conserve them for millennia. Millennia, the same yeast. On one condition, you give them sugar. Ja asja põnev ilu on selles, et igal aastal sa saad uue pärmseente saagi, sest nad on tohutult kohanevad. Järgmine aasta saad võib-olla teise koolsuluse. Asja ilu on selles, et kui sa toidad neid pärmseeni, nad armastavad suhkrut, siis sa võid seda lõputult hoida seda ühte pärmseent elus. So organize a yeast safari. And talk to the best local forester because he will know when the sugars are best.
Ja siis võib palun väga korraldada Pärmseene safari ja mõne väga hea loodustund ja või metsamehe appi otsida, et kus on see kõige parem koht, see kõige parem aeg, millal seda teha ja tasub ära proovida. Parem oli või siis just, et mida selle ütleme kõige kehvema näite puhul nagu, ei hakka nimetama neid, aga sa mõtled ala, mis mõttes, et nagu mis teema või piirkonnast nagu õppeprogrammi, see hõbeketi tegemine, see juba sellest ma sain aru, aga ütleme looduse pealt, seesama Pärmseete teema või one of the things is every day you have to have a responsible in the school who tells a great story to the kids. You have to have your master storyteller. Someone comes and tells a great story to the kids, and it has to be a tradition. You are great improvisers of storytelling. That's what your music very often does. But you need something that is planned. You want to get a message across. As I mentioned this morning, it's got to be positive. It's got to be positive. It's got to be surprising. But the best is it comes from you here. You should have a committee of elders who decide the 1,000 amazing stories you can tell about Seto culture, your forest, your biodiversity, and you make certain that every day of school the story is told. I mean, in America, you start the school day with greeting the flag. Can you greet creativity and nature and beauty and so on? Can you just... And that is 3 minutes only. A good story is not 20 minutes. A good short story of 3 minutes. If you tell every day a great story to kids, I tell you, you completely change the culture of those children. Completely. Because creative thinking and imagination and inspiration and surprise will be their daily bread for the neurons. Igasuguseid asju võiks pakkuda välja, aga kui nüüd üks asi pakkuda, et siis koolis võiks olla iga päev keegi, kes võtab vastutuse sellest, et iga päev räägitakse lastele üks tõeliselt inspireeriv lugu. Nad võiksid olla kõik kohaliku kultuuri põhised, nad ei pea olema kõik vanad lood ja jutustused, nad võivad olla improviseeritud, aga neil võiks olla see nagu mõte sees, et mida me sellega tahame, kuhu me tahame selle looga jõuda. Seal võiks olla see positiivsuse moment, üllatuse moment, teiste väärtuste moment. Hea lugu on 3 minutit, head lood ei ole väga pikad. Et kui Ameerikas koolipäevad algavad lipu tervitamisega, siis miks siin ei võiks alata millegi muu sellisega. Ja kui iga koolipäev selline lugu lastele rääkida, siis toidab kõiki neid omadusi, mida neis on vaja arendada suurepäraselt ja märkamatul viisil. Et kui see asi õnnestuks tagada, panna kokku vanemate kogu, kes kas või panevad kirja, mis on need 1000 lugu, mida me lastele koolides räägime niimoodi, siis see teeks väga suure kvalitatiivse muutuse, sest muidu nad õpivad nagu teistpidi. You don't even have to ask permission from the government to be able to do it. Ministeeriumilt loa küsimise võib antud juhul ilmselt vahele jätta. Thank you so much for staying so long. It's been great for me to be able to share with you. And let me conclude by saying that I don't want to say goodbye. It is au revoir. See you again. But
when we see each other again, not to talk, to do. Ja et aitäh, et te nii pikalt siin kuulanud olete ja kaasa mõelnud olete ja ta ei tahaks öelda head aega, vaid öelda nägemist, aga kui uuesti näeme, siis ärme jutustame, vaid teeme midagi.